Kejasang samla sina sabngi kala pelong ya kejasang Festival of Praise and Worship akabalang Presbyterian Lawbyrtun Paryong Presbyteri Matakasngi ka Platarik Undopra Arajar Arpusau. Kejasang akan syakla sang nadu menen kasngi pada Matakasngi baru sisi la pelong ya kejasang nadu mestap haru kapor janmir. Hakapor sibijistang ya ka Praise and Worship la lam da Reverend Thamai Borlang Nongrem. Bat Reverend Nongrem hajan bakut atat dengan Praise and Worship. Ora penkan mau bat ulak kadau lani ulak keren benyau ya kajeng jelai jong kajeng seni ki baharu kam ki belaja hagari khasi ala kat kepo luar war tat ya kajeng ruai ri khasi bar kepo bar wai ya kajeng ruai lei i ki khmat jong ki samla bala pendam syapo ki bala ngorem naga mentala ka jong kari andai Reverend Nongrem ulak khat ya ki samla kham tam e ki samla Kristan ban yang menyale anyada ya ka jong kari bat kham tam e ban em kajeng em ka ba penbot ya kajeng em jong Jesus Christ Kenang banor rapat ya kajeng pentamai bor ya kan dikari ba iya kejongi. Ega bor banduro kajeng kali halade marway. Balai geri khasi ka ba iya kejongi kalau hado kan. Nai kajeng sneu kini hato om dai mo nanga bana phiki samla ki khon jong ka bala. Hato min klet mo nanga kita hado ba kom kare ko. Ya kan nam kapura ba kari kalakuk Khasi Gamen Khasi Kusala, konjo
Pamanga matingan ang tablo siya kapatay.